Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Xda dibe Kur'an-ı Kerim'de azze ve celle dibe innel hamre vel meysire vel ezlame vel ansabe rizsun min ameli şeytani fectenibuhu. Xda azze ve celle dibe innel meysire kummar. İnnel hamre yani içki vel meysire kummar vel ezlame ezlam evci kumar ki bir fincana beri caliye dedileysin ve le ansabe ev dikili taştane putperestlik min ameli şeytani ameli şeytane feçtenibuhu ve hifzahu kesin cebken kujey dur bidir. Eviyat per ayet Kur'an-ı Kerim'e der bastı kuj ameli şeytane kelime ki mühimme. Xuda azze ve celle yani mali haram insana haram ki Peygamberi medbe küllül muslimi alel muslimi haramın. Her Müslüman ser Müslümandır haramet. Çe haramet demuhu boşuna khoynavi birece. Ve arduhu çavi xberi namisa bide ve maluhu ve mali yubxu. Beni ev kumar tev mal khorna halqiye. Maalesef deste devleti. Dini mesela milyonlarca insan ek deh kağıdı, 20 kağıdı, 5 kağıdı, 10 kağıdı. Herkes caviyuli perek tev gicehev. Tabi indi devlet mesela topluca çıkra haltine o çiye bide se çar hava bir trilyona bütünü van insane ku pere dane ek deh kağıdı, 20 kağıdı, 10 kağıdı, 5 kağıdı. Tev cavi vanle khazlaç merabata. Vakti ek perek iki deste merv وش فقير وفقراء طوبة وشعبي وان تبلوي بريبة ويقول دستينا جي تجربة ده هاتيا كان خير جينا ديتيا مع الأسف دولة جرى إصلاحها ملتي بك دولة جرى صاحب تلوي ملتي بك دولة نيلة هنك مالي هنك أبخون دولة نيلكم أف ملت جرى حق دري هني يشترجيو سرخوشيو بيستيو فسقو فحوشو زناي بك يقول دولة بدستيخو زنای serbest که دولت içkiyi serbest که دولت mesela ev faizu ovan mesela قمار serbest که maalesef insan evi çava insan biminin evi çava iro harro kuştan çene be orta çarjede bire kalkış bire kalkış katır persi çma kuş diye suje bire ki ne yapıyor ya çma suje tevve ki ev kuştan varan çve suje kanuna gerek kanun yani bu islaha insana bederxsin. Ama ev topluma Türkiye toplum ki Müslümane yani mirasa Osmaniye ems hilafete İslami hatına iro robro kanuni ki nu derden ala İslami derdi ala ahlak da ala insaniyeti de hadi yarı ana seri saleti milyara bitqa trilyona para masraf kırın ki içki beyxorun ev zina beykirin ev serxaşi çeve ev icad ve mesela ev kumarı da yani ev bileti uslandın bimilyara insan bimilyona insan mesela hara perevdeş bu hatırı ki belki jera ev bilet derkere ev yatıştaki muhalifi İslamiye muhalifi akla muhalifi tab'a gerevantisi hani devlet maalesef vantisi desteği kurak icab desteği kur radve çetke teşvik o teşvika milleti balvantisi ke ev yatıştaki muhalifi yani tabiatı beşere yani devlet bir kumarı iflas kırne mesela per aile Suriye kumarı da iflas kırne Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yek lokma ki be harami mali ki buxu yani ev lokmat ke bedenavi çıl ruh ibadeti kabul nabe. Emiş devleti revi tavsiye etkin. Bütün devleti dünya khususan devleti İslami halkı ve Müslümana vallahi hata emnedin du Kur'an'ı. Em hata nedin du sünneta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mahzuri nedi. Merhati nedi. İro tamamıyla kanuni devleti de ala serbestiya pirekedane و پانتورال خو تعذیب کو او زنا بکه جرا جزاتنه میرک گوری شرعی زوجی 15 سال حبس ده o gence 100 car zinat ke cezatine yani ne uyguni akla ne ye mantığı ne ye urfe ne ye adeti ya tavsiyemel devleti kubara devlet الدولة اللي في ملتي خويتي بك تشتكي طبيعتها مخالفة عرف وعادتها مخالفة كتابها خضارها مخالفة أمري خضار بيخمري خضار مخالفة ومخالفتنا كلمة ديني مش كتابها مدور لكن أبيا رجع قيامته أم يجيب قركا وابقرن يعني المرء على ديني رئيسي ده أو كده عرف وعادتها مثلا بين زمان عمر بن عبد العزيز هذا بين إنسان سر ديني رئيس الدولة أخويا رئيس الدولة بكفاءة حالي هر إنسان كان ويا حالي يرك دولة قانون دار خاربة إشكي سربس قمار سربس زنا سربس نظام سربس أبي حضور منه
أو حياة من إيكوس نايب كوال دو ناموسا كيارا يا دو خشكاوي يا دو قيساوي مثلا كذا كي ندى يوسف بتشي قبولتك أو قبولناك أو كشتن شيء اختلاف شيء باب كادن شيء والله هذا أغروب هذا أغروب كتف سقوف جوري فحوسي وصابية كأنا مير بيركارا عندي يعني هم نفرد كمير بميرة بيرك أنا وقانون تينا ماشي لازبيان جيلك ليواط مثلا أسجين سر يعني أم طبلكي مسلمان أم مثلا خوي خلاف هذا إسلامي بون يعني عثماني دولتي يعني بكتابة خداها محمد سلطان محمد فاتح وصيتها كل كره خد كلبي عزتها ما بإسلامية يعني ظفرها ما بإسلامية يعني ظفرها ما وكم القارشي كافرها ظفر دردن بمشاورة بعالمة دهر بني إسلامي دور نبن و مشاورة بعاملة عالمة دور نبن وقت عثماني دولتي رابو بني أمكدنا حالي هانا بني راه هم افاق تشكيب مخالفي أوروبا وأمريكا وخريستان يهودية ممكن هم تدي أمبارغو دان سرمة ها تبي مثلا مخالفات ما يقول ما جزاء كرن مجبور بن كلام قانوني وانجي قبول بكن أخلاق سيا وانجي قبول بكن